Legacia tangkul nauping achiwi devotion message nganang room lishit kwai sa se itumna achiwi devotion message hi James chapter 4 verse 17 hili yang room kwai sa se James chapter 4 verse 17 li kada da kapi hai li kle ja ka pa sa ki chi tha thei laga maka saji morena hi karing of rawi tuine ina akshira palu shit kai ka phasa ki chi thai laga maka saji morena achi vreshi ka chung kana maka phaga sa kamang ka za phoga pha kakapik kakayang manghina moray na the paning laga lamb excuse kalada i kapami na the shan laga kapami kachung kalaye ka Bible na kada da hanglay ja ka kapana ikachi thay laga makasaji moray ni je tangkul na kachung kana I in a church ma kalala shimli ka sai ka pamai ka shimli siyasa la ka pama ka jina shapai re da ka paning ka chung ka ngawai ka nana paye ka ji thai la ka ma ka sa ji moray ni je ka pikhi moray ne ka nana mashun thai la ka hangrang atamli magaham chila moreni jiko jena ina shimli kasai ka pamaka ivo morem phummanai da ka paning ka chung ka ngawai ka Bible text hina hangtak lai palwa kipaga morei maka phummangawa manai mikamoka tonga morei phungsere kala vervana ogtui juho karahi mikamo itumli very shippingly assignment misir kahaine kasai ka pam kawai itumli juhorak kahai maning mane ka pa watsakji sa kawai vervana itumli ogtui jipam kahaine kapa nei da thai laga magsaji morai lagai kajamma marano zakavai mangkavai malayla nawi khongnai pa jina pamlaga nana hi ha da shawha manalaga rimpalak kina pamlaga nana mami za mami mang aku jila moray ni je la yishabing nana ai ina shimli lockdown da tamli shimli kasai ka pamlaga I moray masalak manay da mapaning hayalo ka nana saran varan kapa oji thay laga masaka ji moray nay doctrine of sin hamartiology Greek to iliva moray with doctrine iliva moray ayur kanilaye moray ayur akanava vervana masalo da mapamane gaji kasaji moray akaniji vershi ka chungana commission of sin jile commission of sin masalo mapamane gaji thai laga kasa jimang jile moray ne da ka kui ka chungka laye ka James chapter 4 verse 17 na hangtak lay pawa omission of sin kapana ikji thai laga paye ikji thai laga magasahila morini ji juvangena itum kapana ikji thai aka sagwai sase doctrine of sin li ayur khani laye commission of sin omission of sin James chapter 4 verse 17 gina omission of sin
파예 그지 태태르가 마가사히 모래네 주방에는 이톰 브레시나우빙 이톰 파예 그지지 마타예 그지지 이톰 사그바이 사세 갈라 마파마네 그지지라 마사세 지크니히 모래네이다 항달레 파예 그지지 태태르가 마가사위 방에나 마가파지 라쇼카웨 그지 그다 스콜러나 강당 와이 주방에나 version of being James chapter 4 verse 17 the kahang paye the thayaka mataye the thayaka itumchi sakwai sasai gijine ngana kui kai na tum sai kor sokami sambang rano